Ni filme gra. Machi yao zidi ya Avenue Virunga. Sasa hapa tunataka tuite representant wa kila ekipe yenye iliparticipe en première edition, kama gisi ya ahadi ilikuwaka ya kupata mavarez kutoa, sio kitu kia kawaida, manake ni moyo ndio inakuwa inatumika zaidi. Manager wetu ana kitu lakini iko na moyo ya kuchangia na vijana ya Uvira. Tournoi yetu hii ya bamwe de 20 ni tournoi ya mzuri paske première édition ilianza mzuri, najua hii deuxième édition na ukisha anza itaanza mzuri na malizike mzuri. Bila kuchelewa zaidi, tunaanza kuita wa representant ma equipe banakia beba mavareze yao. Bila kuchelewa tunaanza na representant wa Avenue Uvira. Representant wa Avenue Asante sana bwana journalist, naitwa Rafael Seko, nikiwa president wa club ya Avenue inaitwa FC Uvira, ambayo tuliwahi kushiriki kwenye michuano hii ya Jamhuri Cup, ambayo ni michuano ambayo ililetwa na kijana hapo Uvira ambaye anaitwa Jacques Muhango Rutabesha, na ilikuwa ni initiative za mzuri sana, ni za kusuete na za kusema asante sana. Tulipata hii fursa ya kujiandikisha kwa awamu ya kwanza première edition, na tukasema kwamba wakati wa mazungumzo na viongozi wa championnat hii wakasema kwamba timu ambayo itaparticipe première edition hii itakuwa na fursa ku deuxième edition itapata jezi pere 17 za wachezaji. Ni kitu ambacho tuliona kama vile ni ndoto, hatukuwa tunazania kwamba inaweza vikawezekana hivi tupate majezi, lakini leo tumepata fursa kupata majezi. Ni jambo la kushukuru sana, tunasema asante sana kwa kipekee mimi na wachezaji wangu, kwa sababu tunaonyesha kwamba ukame kwa wachezaji ilikuwa mingi sana, kwa sababu kupata jezi, kununua jezi pere 17 za wachezaji $150 ama zaidi ya pale, ilikuwa ni vigumu sana kuuza hiyo majezi, lakini tumepata fursa hii ya kupokea majezi. Tunasema asante sana kwa Jacques Muhango ambaye ni initiateur wa Jamhuri Cup. Initiative nzuri sana kuonesha vipaji vya vijana wa Uvira ambao wanacheza mpira, hususan mpira wa mguu. Na hii isishie tu kwetu kutupatia majezi, hata vile wale wa vijana ambao tunatumikisha mwa hii matimu. Ni fursa kwake vijana wakamata vile na kupeleka hata kwa matimu za mkubwa, kufanya test na kupima bahati. Tunashukuru sana, tunasema asante na muendelee na hii roho. Sisi tu hapa kwa hii deuxième edition, hata troisième edition waliparticiper kwa hii deuxième edition. Wapate vile hata troisième edition majezi itakuwa nzuri sana na itaonesha sura nzuri sana kwa vijana ambao wanapenda surtout soka wa mguu. Asante.